Pozdrav, moje ime je Marin i sada ću vam demonstrirati jednu odličnu aplikaciju za Symbian 3 uređaj na Nokia 701. Aplikacija se zove Bubble Unlock. Ova aplikacija vašim Symbian uređajima daje mogućnost otključavanja uređaja, slično kao i kod Android uređaja. Na početnoj stranici imate osnovne informacije o vremenu, datumu i dole vam se nalazi krug koji kad povučete na kameru onda ulazite u sučelje kamere. Imate i ove popratne zvukove. Kada odvučete krug u telefon ulazite u tipkovnicu, zatim možete otvoriti odmah i poruke i isto tako možete jednostavno samo otključati uređaj. Aplikacija vam također daje još mogućnosti mijenjanja pozadinske slike kao i mogućnost gašenja samog ovog zvuka. Aplikaciju je kreirao već poznati razvijač aplikacija Symbian MMM i potpuno je besplatna i možete je preuzeti na Nokia trgovini. Evo, i ovako vrlo jednostavno možete promijeniti wallpaper i uključati vaš uređaj. Jedina mana aplikacije što u biti ne radi kada je ona uključena, ne možete brzo upaliti kameru pritiskom na dodijeljenu tipku za paljenje kamere. Recimo, za razliku kad aplikaciju ugasite, onda to možete, i poprilično se brže pali kamera nego kad to radite kroz samu aplikaciju. Uglavnom, sve jako lijepo izgleda, vrlo je brza, dobro napravljena i poslužit će svrsi na vašim Symbian uređajima. Toliko od mene, pozdrav!